ଡାକିଲେ ସଖୀ ରେ ସୁନ୍ଦରୀ ରେ ମତେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ? ଆରେ ଆଉ ସିଆଡେ କାହିଁକି ମୁହଁ ପଡିଛ? ଆଉ କୁଆଡେ ଓହ୍ଲେଇବି? ମୁଁ ଆଡକୁ ଟିକେ ମୁହଁ ବୁଲଉଛ। କେହି ବୋଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି ତଥା ଦି ପଟେ ତମେ ମତେ ଏମିତି କଣ ଅନଉଛ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ପାଗଳ। ହେଲେ ମୁଁ ନୁହଁ। ସତେ କି ମୋ ଜୀବନ ଦଶାରେ ତମେ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବାବା ମତେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ? ଆରେ ଆସ କୁଆଡେ? ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଲାଗିକି ଆସ। ମୁଁ ଏବେନି। ଆରେ ଆସ ମୁଁ ଏବେନି। ଇଏ ନବ କିଶୋରୀ ନବ କିଶୋରୀ ଯା বিবোধরি করি কাহিনী কথায় উড়ারে হরি সম্রাট উপেন্দ্র ভঞ্জক লেখা নব কিশোরী বিবোধরি নব কিশোরী বিবোধরি করি কাহিনী কথায় বাবাজিরা ঘোর খরা কারে তোমরা পাপনা ঘোর খরা কারে তোমরা পাপনা ঘোর খরা কারে